Men kichkina acayip koyup dedi jalan Kırgız'da. Dilegin otkanay. O jaratan daima bir özüne sığınabız, bir özüne canınabız, bir özünden tilek tilep suranabız. Ruhubuz manas, bu derimiz Kırgız. Jaratkanım şu latağlarımızın yolunda ruhani dünyamızı bakıp, ulu bitebimiz manastı arkalap, oşonun arkası menen bizdin tanıttığı kişilerin varlığı, meyli komuşçumuz bolu, meyli akınımız bolu, meyli sayapkerimiz bolu, meyli münüşkerimiz bolu, meyli uzuvuz bolu, şu Kırgız elin üçten tüpületken ruhani dünyanın jokerleri oturarız. Manastın 40 çorosunday olup, uşu zalda barımızda kiteptin batasına çoğulduk. Eğer barımız şu Manasatavız'ın zamanındaki 40 çorodoy kitepke hizmet kılsak, anda bizim ruhani dünyamız tez çolga düşüp etsin, tilektendim. Uşul tileğimiz kabul olsun, Kırgız eli materyaldık dünyasındaki, ruhani dünyasındaki hoş diskinde kolunda karmak, kökrögünde bağıp, bundan arka yolumuz baysal olsun. Ana nemi hazır birinci gezekte şu kitapxananın demirgesini jasavatkan adamlarga razılık aytam. Жақшы нерсени дагы тамамлатыш керек экен. Ошондой эле бүгүн мына Манас академиянын жетекчиси президенти өзү баштап Назира Алиева келип туруп жана улуу китебибизди коргоп багып ошону элге жеткирип аткан. Биздин жаш ушулар өмүрүн ушу китепке сайып келаткан. Мына мен өзүм 60 жылдан бери ушу китеп дүйнөсүндө өмүрүмдү берип келатам. Анан эми бүгүнкү жанагыдай дүйнөлүк пейилибизди ача турган. Бул бири-бирине сый көрсөтүү, китеп аркылуу сыйлашуу, бул ошо пейилдин ачылышы. Бири-бирине эчтеке бербей, жалгыз гана өзүмдө болсун деген ачкөчтүктүн доорунда дагы ушул китепти биз ушул жерде уютка кылып, жакшы тилектенип, бүгүн 13 gün 13 fevral, bu har bir ayın 13'ü Kırgız'ın uyutkulu günü de hissettiler. Ezileri kapacaktan, adalardan beri bakıp gerekten. Bu düşmanlarımız bu günde Diyavuzki sifrada enerjisi bu Uşunduktan bugünde şu Jaman nersenin var nakta kaldırıp, жақшы нерсени баталап, kitepti tutup, kitep degenimi улуу адамзатына билесиңер. Андай iyi kitepler düşüp, ошо iyi kiteplerin қатарында биздин Манастагы анан жол баштап келаткан. Ошон үчүн биз жаман нерсенин баары элибиздин пейилиндеги турмушубуздагы артта калсын. Бүгүнкү күн себеби ушундай күн. Бүгүн ушу артты жаман нерсебизди артта калтыра турган күн. Анан ушул айдан баштап жарык дүйнөнүн жарыгына аябай умтула турган күн. Водолей бул доорду башкарып аткан планетте зодиактын знагы боюнча ана күн баштап ушул жерге ушул Водолейге чогулган мезгил. Ал эми биз нур тукуму күнөй деген Кыргыз элинин түзү күндөрүнүн тукумубуз. Эми мен көп сүйлөп отуруп албайм. Жасушыларымыздағы құттықтайм, біздің түйшік типтағы бағдарған заман келатат. Бүгінгі біздің ұшу күнде бізге дағы жақшылықтар жоқсын. Біздің ұшы көптен беркі мейлеттенген іштеріміздің бары ішке ашып кетсін. Қалемді бағаласақ, kitepті бағаласақ, kitep önümüzдің нумайынесі де. Барымыз kitepten шыққамыз. Президентіміз дағы, Премьер-министрimiz дағы, жазушыларымыз да, оқырмандарды kitepті сыйлабай қалғанда нумайынесін кенебей қалғанымен бар. Енені кенебей қалған жерде бардық қиыншылықтар башталады. Анда сіздер біздің işinizlerге иелік қалауымен мен ол қия жол деген кітебімді ала келдім әлі. Азырқы заманның қия жолы барымызды чақчатып отыр. Бұл жаңғыз ғана Қырғызстанда жүріп отқан нәрсе емес. Жер шарында жүріп отқан.
Nerse, men 19 жылы endi şu Көкірекке Садылы bir Алтын Açkıç Kara Kulpu деген poemanı 19 жасында. Oşada Алтын Açkıç özünün de manisini belki to'liq tushunib bo'ldim hali vaqtda. Ana 20-yili koronavirus kelganda tushundim. O'sha qara bu koronavirus o'zimizni tangdirdi-ku. Ana o'shaga hozirgi zamonimiz, hozirgi uslubimiz Алтын Açkıç bo'lib bersin, ana shu qiyajoqdan amaliyotdan chiqib ketadi. Bizden ağır bir işçilerimize gelip yaxşı sözünüzü aytып, başarısızdı деп bilesiz. Ağır bir işçilerimiz sizden başlayacağız. Keda bir yolu çok razıçılık bildirelim. Birlikte birlikte gideriz. Bizden Ultu Kitapxananın unikaldı fondunu toplamakçı. Bir söz Manas Ultu Akademiyası'nın prezidenti Nazira Alakızı'nda. Söz